Koliko ste potpisa predali, koja su vaša očekivanja, kako dalje u kampanji? Prikupili smo 15.000 potpisa i prema onome što smo mogli vidjeti na terenu, dakle, samo 4 kandidata realno su mogli prikupiti potpise. Znači, pratili smo i okolne štandove i vidjeli smo na tim drugim štandovima, dakle, apsolutno nitko niti ni prelezi. Moram priznati da sam šokiran predanih 70.000 kuna koje je predao SDP, jer čisto sumnjam da su se oni uistinu dogodili. Potpuno je nemoguća činjenica da bi Radomir Čačić i njegova stranka skupila 7.000 potpisa, dakle to prelazi u sferu znanstvene fantastike. Nadam se da ću biti u prilici nakon ovih izbora provjeriti istinitost svih tih potpisa. Dakle, nazvat će se građani, dobar dan, policijska uprava taj i ta, policijski inspektor taj i taj, molim vas, recite nam, vršimo izvide, jeste li se potpisali za koje kandidate. Dakle, iskreno sumnjam u prikupljene potpise. Pogotovo nekih kandidata koji pričaju da su već prva 3 dana imali, jer jednostavno što se na terenu vidjelo? Vidjelo se, donese se štand, nakon toga se odlazi u kafić, sat vremena se kupi štand, da niti jedan jedini potpis nije prikupljen. Iznimnu zabrinutost imam u regularnost prikupljenih potpisa.